Tiri turua I tu awha maunga kia tina, tina, aumia uie, tāki e. Kia au nei mo tēnei āuatanga o te Kaitiakitanga, e rua ngātaa. Tuatahi, ko tētahi taha, ko te taha kiko kiko, ara ko tāua te tangata tērā. Ara ko tērā atu, ko te taa wairua. Kaitiakitanga, for me, in its purest sense, obviously is about looking after something. I think Kaitiakitanga was about looking after your environment, because our people relied a lot on the environment and knowing their environment and being a part of it, being one with the environment, that it made sense to look after that and look after those resources. What comes to mind is obviously the connotation it has with guardianship, how that is evidenced or demonstrated is the looking after of a particular taonga, a resource, to ensure that that is protected for future generations to benefit from, whether that be in terms of a land, whether that be in terms of a particular taonga, and there could be a physical taonga, or it could be in terms of kōrero, whakapapa that one may retain or hold on to. Ki toku nei mō iu kai te whae huarahi tonu au, e pehea te huarahi o te Kaitiakitanga. Nā reira, mena ka māma e au te mārama ki au, pēnā tōku mahi e Kaitiaki au ki ngā tamariki. Kia au nei, e Kaitiaki ahau, e Kaitiaki hoki a koe, he tamaiti tāu, no reira hoi anō tau mahi, he manaki I tērā o ngā tamaiti, he tiaki, he poi poi, he iaia, ki kore ai aia e taka ki te he, no reira he kia au nei, he momo Kaitiaki tēnā. Ko ngā tāngata, e noho ana I runga I te whenua, ko te tika o kua ngā Kaitiaki I te whenua, ko te tika ngā ko tānga te tangata. No reira, he momo Kaitiaki me hoki tēnā. A lot of our tikanga and a lot of our values and beliefs in that all relates back to Kaitiakitanga. We look at our atua, tāne mau, te tangaroa, tāpuri mātia, all of those atua. But I think that what our tupuna created was these systems of looking after our environment. Tangaroa, the Kaitiaki for the moana, in order for us to look after all of those things in the sea so that we're able to have kai all the time, that we're able to use the moana in whatever way we need to use it. There needed to be some rules and regulations, I suppose you could call them today. They personified those rules and those guidelines into something that we would be able to remember. So they personified the looking after of our moana into something that we now call tangaroa. And I think that's probably just one of the examples. Tāne mahute, I think that our old people saw that there was a need to look after and maintain and for our own sustainability the ngāhere. We gave thanks, we gave praise to that Kaitiaki tāne mahuta. He nui ngā āua Kaitiaki. Ko ētehi e karare e ngārara, nā e ika anō oki. He manu ētehi o ngā Kaitiaki, e ruru, I rongo I tētehi kōrero, e kōrero ana tētehi hapu mo tētehi o a rātou Kaitiaki, na e manu, e ruru. Ki te rātou, na I te ruru, mo o tonu atu rātou, a ko tētehi o rātou, a kua mate. E hoki aku mai mahara ai kitia e oku o koia e noho ana. Kare mate te tupu I raro I ngā kai mātua ko ngā kuia aniki. Ki toku nei titiro o tētehi ko rātou, tētehi Kaitiaki, nā reira mā te whāngai o rātou ki a mātou.
e tai e tāte te whāngai ngā mokopuna o ngā tamariki e no ko te e noi ka whai huarahi e ngā tamariki a muri a wātai.